Mwanchu morigereria bwen Soko TV uburusubu mugusina gukwanira kurandonsi ya sore ase umugoroba obono ritukeri gari 15 gusine ritukeri Alhamis ase mutinyu mutangani mwaka w'echile fuibere 2025 no muno kugenda kwana muna kwagenderere buyagwe ikera bono igana bo igono gendera tukubwatia meroberi yonsi ime Soko TV kuro chinse 12 cheke mambigo ikera bono gana ningo kwariganya elio ochikwenyoro suchikwenyora ama ya senchero yobwekera nubuna basaki baito bayariganirie ase ritukorigima irikwenekina kugwikira senchira erendonge ase obotuko oboiga tubwati wetera senchira yo mutandao gwekerera Facebook na boigo asensemo ya YouTube en Soko TV elio twemanye amange ase obotuko bwa bono iga tiango turarigereria narariaria kwariganiria sobotuko bwa bono asenchira yoko ya chutia Ezekiel Machogunero tangaina seganga yoko rigekergo kyobo governor se county ya Kisii korengana nobotuki bwekyombe gyaka. If the election was carried today, as at the time we carried the survey, the candidate who could emerge victorious is the former CS for Education, Ezekiel Machogu, who gets 1,170 out of the 3,000 people who interviewed. Omurai wense William Ruto nigaruro kuboria gwokubeka siasa nsema irigosu kiense ya Kenya bosio. And I want to give you my assurance ya kwamba politics aside, we must move this country forward and we need to work together. And I am determined, no part of Kenya, no community in Kenya, no region in Kenya is going to be left behind. A lot of the students from the past, they want to pursue the aviation sector. One of the sector, what I definitely think and what China is promoting heavily, especially in UAE, is low altitude economy. That is the drone technology. Aboro kiwa bo Burundi bw'echindege bense ya Kenya konyora amaegerio erigukinyo obumanyi bwabo. Karibu mwanchu morigereria elio twemanye asenchira yobwagaliri terena Ishmael Mogere asumo chakano botukuba bono dorini moranya kundiwe miaka emerongevere korwa asensemo ya nyegete wodi ya bumwagamo ensemo ye bunge ya North Mugrango mbirerare magiga yokwegera umusani oye kumugakira kibesa chengeri yaye ekero aringe ase ense ya Lebanon ekero aira naiga Kenya niganyorete kibesa tichiyo ase locked account babegite n'umusani oye echukonye chekire chilifu chimyebire nigobona asabire bitabu byoborendi komokonya anyore kibesa ichukorengana nere aregokorera ose aregokorega sia nyumba amo no gusibya kisese Maiga yo kwenda ense ya maiko ya Lebanon asomwako 2023 Dorin Moranya kundi kurwanya Geita wodi ya umwagamo bunge ya North Mugrango meyanyamira nigo ari no borobo nene maiga yo kumwigena umusani ya Choice Kerubo akomotigera chibesa ya account yo Choice mungainete nga yebeke rocking saving account egento konyora ikire chishiringi kiribu chimibere hasekorende wikabo igekerera nete Kenya atanyorete besende yonsi Dorin Moranya kundi nachete Lebanon 2023 nachete no musani ona ukuru Joyce Kerubo karnachete roto gakori gasu yato gakori gaikira agandebi nachibes cha no bata sora agachenga mteitimbwati agandei asengubeka nabongo kugachira chibesa chidate yayendo merembe gingo kugachira chibesa chago tirendenga motrust igonga mwege nagande yakombekera rocking saving echo nagocha tuchikorusi bono ngabera ngacha ngaira nanga ngacha Nairobi ngabera oronga muganya kororo renda chituchikorusi chibesa korwali karali agande esimya yachakira golete shide mpesa hapo mtoto gakira tokata maybe ne mpesa hapo ikapata shida tikayache Kenya twende Safaricom toligerelinge shida agacha rinde tukaenda na tuenda tukanyora pesa njia no 20 tukanyora malitha umumromo abago soma bagatebo ne rusti chibesa bakoro kina rusti gocha igo beriyo
Dorin Moranya kundi hoyu hosiretise naboigo ngina kobe barimo igo hatemire mukyoye bwechinjira chionsi protota bese yaye yokorengana ne statement ya mpesa chikorokinga omura omwabo musani wa choice kirbo nere horuseti chibese cyo kirabwato kwegena ngana irane Kenya iga heriagenderi ubogima bwaye na temire kuganya sana kuri umutinyo ikomina yo goteino e familia ne uro yechibese cyo na kirire na turire bakabono iga ngaramba ariko ngabana ngatayati ante ye familia ne juba ingonya gongani tiagote ye familia ago tukwanira mu muro yaira ni chibese naganyire baka narosi gianjandire sana jua chibese cyo na gishuka nategemete nimbwata abana ba minto timbwati ndenjire ndakore kurwa gwa mateso kaneteire konyora chibese cyo Dorin uyu konyora gokorega siengo ya nyumba nabo igogo ikago CBSS asensemo ya Lebanon igobona esokirie na gosaba yamate nyarekoba nabo igebita uyoborendi nyarekoba bikomonari omukageru uyu erio airaniriwe chibesa chiae chiakoreta sense ya Lebanon ose ya nyumba gokoro konya gotinyi gosibie bintu kobangusa sasikine torikolinda gero konya kuomani osibiore kwanyijanwa esese kwanyijanwa kwa ake perfume iko kwanyitalisko chini ndo chibo besana nachire gotema sinanyatire yashindikana twamanyane tekindega igarende tokabo busani mono tokanja na tokanara na bono mpaka ngamwigenda rende sai Nairobi ari no amenye toro bonera gonte inanganya mu muri mu abende gali kaje kungira ni chibesa ndatete bintu byabo bikunu kwani kungira ndi kuchibesa cyane wangire Steven Nyarikembone Nyageita North Mogranko County ya Nyamira gotigana nayo mwanchwa omorigereria Sara nyabuke nigabekerwe gutwa kubo mugambi umuyo we sublocation gosegwe location ya Bosongo ritkoria rero asumunyi gokorekana imiyege tige kigosori kya gusi muyigo yo nigoragwa no mukonyi bwo commissioner bwensemo ya Kisii Central Gladys Nyongesa omwemsi yewe wodi abo baracho Ibrahim Ngubo egati abatenene libande bo borendimie county ya Kisii korengana no Ngubo nigamubori omugambi Sara gotangania omunene bosio erina lyo arara yabana chibuya asebo igo abakwana libande bamuganiria maya umugambi Sara asemireme yo achakire bene uno musakyo itopeto el machini arigania roboti oruo asenchirengi kirano asoboti ko bwabono Naso maiga bokumvekere gutwa mugambi muya we location ya Bosongo Madam Sara Nyabuke meye gatigia chigosori kya gusi Nomaiga uraono mukonyi bomo commissioner bwensemo ya Kisii Central Madam Gladys Nyongesa omwemsebu wedi abo baracho Ibrahim Ngubo igati abateneri bande bo borindime county ya Kisii all stakeholders who have come here today to witness the inauguration of our new chief Madam Sara Nyabuke. Mimi nilikuwa msajili wa ndoa katika kaunti ya Trans Nzoia kwa miaka hii. Nimeunganisha ndoa zaidi ya 850 wote wamekaa wakiwa na furaha. Leo hii nimekuja kuhitimisha na nimeunganisha mbele yenu. Tusimame. Korengana no muskongubo nigo amuborire mugambi Sara gutanganya munene bosio erio na ryararahe abananchi buya. Nami nataka kusema ya kwamba ulizia Mungu akupe hekima awe ndani yako akufunulie mtu anapokuja kutoka huku unajua ni nini anataka alafu na wewe ufanye kulingana na uaminifu wa Mungu. Usiende kuongozwa na pesa. Ukiongozwa na pesa hiyo kazi itaishia hapo. Manake Mungu atatoroka atakuacha peke yako na hutaweza kuongoza binadamu. Na kubwatikana no botutukano wechimbe bwabire bokweniki wasensemo iyo ebebekaino bogetutu na nyari badi chache nigongubo aganire botoero na ko mugambi chinga kichinyororo kora eri gukora emechando ao himeyoro gongoro rwa Bosongo. Sijui leo hii imefika wapi mama the first lady to be achieve. Tuanze sisi viongozi wa siasa kufanya siasa kwenda kwa mama ambaye
Kazi yake sio siasa, ni kuja kuangalia mambo ya usalama na kuchunga watu wetu. Hatustahili kuingia hapo, sisi ndio tunastahili kuwa wa kwanza kumpongeza mama. Ndio sababu mimi nimekuja hapa kusema wacha mama akae kwa hiyo ofisi, na yeye akae aongoze, tuone wamama wanatupeleka namna gani. Sasa ofisi imeingiwa na mama, si tumuombea sisi wote mama atuongoze. Na mnajua hii tauni kuna mambo mengi. Nimesikia wengine wakisema mambo ya bangi iko, pombe. Kisa kama hiyo ya vile chairman wa committee aliongea. Yote huwa yatatulizwa na chiefs na manaibu wao. Wakati sisi wananchi pia tumeshirikiana pamoja, tuwasaidie. Asebuiga bakwandira bande bamuganira maya mugambi Sara asemereme ya chaka Benerick Korea rero. Hii safari si safari rahisi na si mteremko. Kama wangefungua roho wakwambie barabara iko na miba, iko na bumps nyingi, ukiamua utaingia. Madam Sara, usisahau kukumbuka siku ya leo. Pastor alisema ulimuita wakati ulikuwa una apply. Wacha shetani asikuje uanze kujipiga kifua. Usituaibishe Sara kama si mimi. Hao watu wote wamekuja hapa, wakikuja kwa ofisi yako uwashughulikie mpaka watu wa Kusonga waridhike. Sawa sawa. Chiefs and assistant chiefs, you work at your home areas. So if you don't serve your people well, wakati unastaafu unaona aibu kuishi kwa hiyo kijiji. So you have no choice but to do what? To serve your people with integrity. Kwa ripoti ya Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Wasikomotu mwanchumo rigereria chiskuru awime county ya Nyamira aseri tukoria kane asokoswa ase grade gia 10 nigo mubaro omokogendere ose ogendere tekwenekiwa as chiskuru nigo abateneri chiskuru baburirie abaibori kwira aborokiwa ase eskuru eria barangeri bro mosekio ito Stephen Nyariki Mbunde agendrete ose arganio robot urukura ase county ya Nyamira. Ase rituko ya kane chiskuru ao nigo chitaraikirania mubaro moikiranu wa grade 10 ase boigo chiskuru ao chabere goikabono chikorikia mubaro moke bwa borokwa bagoso grade 10 ase skuru ya mura ya Kibirigo Boys URNC ya C1 yogotoka ase wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango ya Nyamira nigo gwetera umwarimu monene Clement Nyangacha aerero bokongu bwabera roro ase grade 10 asaba ibori bataranyo boikiranu ebisabu heriyo ko bareta aborokiwa baba ase skuru korengana no mubaro betu ne serikali skuru bare 363 ne namba yetu natua kagere tumwako natua kanyara wana ni 550 ekero kurusa na wako na mtotere kia wana ikani 120 katunya roho kasto atakete wana wonga tena mbia toke ndreke turaba obe akorra na government ni tuyaba ete motoka tano ikakuru mande mpaka Friday mambia abana bampache bache school batie muchanga twaro munene kase admissions ya grade 10 na mangana ye transfer nguru kwa Clement Nyangacha chief principal Kibirigo Boys High School biamono muraria ndatebenga litanga ntigangira ni asamba biamono asenga kira matokeo twanyora yo mwaka urio era ndaite by brief ya matokeo makia abana bakorete tubata abana 377 igo mini ito yare 8.313 Gorende nokiginda naganipatebi ndoto ate problem ke 8.8 8.3 aye ase skuru ya secondary ya Bosiango iyo gotoka iwodi ya Bogichore bunge ya West Mugirango boigo igo ibwate mochando iyo asaborokiwa babeire bataraikirana boikiranu asumubaro moke inse yaborokiwe emya ikabono baikira ase skuru iyo gento kerense ye kerengo kiria betu ne serikali ase abana ba grade 10 ndoga saine ko receive abana be kabono ege buna to kwana bono ega abana ba chirange 25 baracha bonsi batimba ga saine ko report
We are expecting an increase in number kuikira mambi. Lakini ase grade 10 ndoche okoswa abana bakakolinze sana okorana uchumi neminete abantu abanga uchumi ya Kenya, lakini abayibolitira bareta abana elinde banyara ko babasoma ase eskuru ya Nyakiure Secondary yegotoka ase wodi ya Bunyamatuta nigo baigo babwate umuchando yuyo bwo mubaromoke. Njingal Somusa, Chief Principal Nyakiure Secondary School. Grade 10, the government gave us 297 students, and so far the report is staggering. Wamekuja pole tangu Monday, but as by today, I can confidently say that we have around 150 students. Ase wodi yekerenye bunge ya North Mogrango ase skuru ya Care Mixed nigo baigo ebicha ere yueyo kero aborokiwa bataraikirana abo ikereno ase grade 10 ase bono basabira abayibori kwangoya eri kobareta aborokiwa bachake gosoma umuroberi yo senior school. Asa admission ya grade 10 no twanyorido muchanda moke ase minjo abana bakaribu cha ngora igogo na rotimanyiti na isababu nire, lakini nabokoranga isaro tanamut ase school yiga igo abana se system gobari 81 lakini our report currently they are 20. We have 11 boys and 9 girls. But they report daily, although the number is very low. Like today, we only received 1. So that is the position as for today. Stephen Nyarikemonde, Soko TV, county ya Nyamira. Arenai kuru ase county ya Nyamira toso ase county ya Kisii uyo kabiromo waziri w'ekiseme Ezekiel Machogu ombaki nigo usenigo atangaina seganga yokurya ekerugo kyobo gabara ase county ya Kisii korengana n'umutenereri omonene w'ekyumbe gya Center for African Progress Kapa unchari oyeyo gukwara chinga kicho kubatkoroboti orwo nigo yeyo atebiruna ayon korengana no gusangira ebirengerere kuru ase abantu wetandikira bwisato ase county ya Kisii. Machogu ni gatangaine ase kerengo kia 39 chinga ky'umugabana obono Paul Simbarati ari uyu kabire ase nekerengo gie 32 nabo igabande bari ase erumbe yungamo no muwakili Lumumba Nyaberi n'uyu kabire omubisa omunene ase nyagitari ya KTRH Daktari Enoch Ondari. Bono tuabole tiaba gusiba ito egente kenene kabisa ge kubasumbwa nkere kieke bakatotere egente kenene kabisa ne economy mangana y'uchumi abantu 27 seliga na 28% ebatebete egente kenene kabisa ge kubasumbwane ne mangana y'echibesa uchumi egento gya kabere batebete nga ekere infrastructure 19% egento buna chipara mangana buna yiga chidaraja egento gya kabere nekero kingo basumbwa kere. So ase obotukiobo tuabole abantu chiele fuisato bali belikire wakachikura bali babwate bitambulisho na voters cards abuna bato akaliki tuabole mangana yayiga egera bono mbu yakanyoro obo amangana kurwa sabantu bali bakwenda wakachikura toko boli bantu bande bonsi n'abantu abachiele fuisato bakabaganwa si constituency chionsi ipikia kianda balafu toko babana pakase chi ward asa mangana y'abantu bali baguchiko wakera chikura ebato tebeti monto motanga niga iga alekonya yoredi nyolete chikura chinyinge kabisa koso support tuna banta abangi former CS Dr. Ezekiel Machogu onyolete 39% gose 39 30 na kianda asemia nero tanganite anyolete chikura 1000 yemo emia na 1170 respondents bata chikura chizo wakulero nere bagwakira yere 39% umuntu kabere galenge Simbarati oyonyolete 960 gose 32% 32 asemia Dr. Ndari agacho yo gatatu
abwate 9.2%. Alafu Nyaberi akanyora 120 gose 4%. Abantu 11.23% bato tebeti mbara amua. Ebyo mane binge birenseye. Ntobwate DCP, ntobwate KANU, ntobwate DAP, ODM nero, UDN nero, UPA ngerororo. Nkiama ki abantu barabange. Twatebe tuwe kiama abagusi barabange ekekoro UPA. Kenya walete 27%. Meronge bera naisa na ibere asemia. Ekiama gya kabere ne kiama gya gashagwa gekoro ku DCP. Kenya walete 24%. Meronge bere nainye asemia. Ekiama gya gatatu no ODM 15% ne kiama gya kane UDA 13%. Ebibinde go chinse byanyo walete chinke Jubilee ke bwata 4% na Ford Kenya ke bwata 6%. Alafu ne byoma binde bike Kenya Social Congress nini bikanyora 11%. Asense muyendo mwanchu murilia aborkiwa bo Burundi gwechindege bense ya Kenya nigo bareneke bakogokera magiga yo guchakiwa ku murubiri bwo konyora magerio obwateranitie ensengima aseganga yo gukinyo bumanyi bwabo engane guchya kubairera konyora mauko yo gukora emirimo andonsi egetambukirekyo nigo kerengete guche gokeya omubara bwa borokiwa bagutigera chiseminchira. So with us we discussed with the Chinese and we told them that let us make it whereby when the students come there, the parents are able to pay. For 2 years program, I'm sure the Kenyan parents will be able to do that very, very much comfortably. But for 4 years or 5 years, you find sometimes the parents may struggle. A parent will take a student in overseas, hoping that maybe things will work out, only to realize for one reason or another, things are not working out as expected. And then you find that because of the lack of fee payment, the kid can't continue with the program. And when the kid can't continue the program, the kid will need to survive. Now, in this case, we give the young people an opportunity whereby that element of loneliness in a foreign country is cancelled out because they have their fellow brothers, sisters that they are joining with them. So when they reach Shenyang Aerospace University, they have brothers and sisters, friends that they were in the same class in Kenya Nautical College, because when we airlift them, we are taking about 15 people, 20 people, 10 people at the same time. So when they get to China, they have at least 10 or 15 or that kind of a number that they've been with in class in Kenya. So that element of loneliness is out. The expenses, the quality of education, and the opportunities of finding a good job can be very well satisfied. So I quite believe that this collaboration will be very successful, and the students, and this collaboration will be very attractive to students here in Kenya. Kenya is a growing tourist destination, and a lot of the students from the past, they want to pursue the aviation sector. One of the sector, what I definitely think and what China is promoting heavily, especially NUA, is low altitude economy. That is the drone technology. What I truly believe that Kenya would heavily benefit if we learn from NUA regarding the drone technology. Biamano mwanchu mwarira soko choren soko TV buruso bumugusi na gwikirabo no togo tukurabekere koma kidogo turagenda mutimo komoke yango turasiumira chiduka na baadaye ningirane na yande amange tusuka kurase TV yao. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi asomoro buri gocha abwige kurugyeito kero kinde kero mungi na rugo tenya ogenda so ochoko tebyo ngo na ndisitu kubakwani ereka amanyiti ingikiri igana rie igomogoroba mwana mugorobini nakore nabeta sabete ebintu ebimbiro asa abantu giti bake na ninko bakonyo bire tadige ndugi ashire no riyo kubata bingi kintu makorankiria Neruteyo umuraguri Alhamis chinsebere shabutuko
numwiroroe ijuma chinsesano nemo chamubaso eye tari konyenywo asikimburi chonsi pi nemburi ebwate chintongochi emburi nere yari gutwara ibintoga mondo bari nyengo boroko bondero onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Buya kegemo mwancho muri gari Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muri gari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Amaruyeni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboruso umuguse ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke buya kasta ngachaka udevelopo muira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo murobiryo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboruso bumuguse mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga,
eke na kigekos kia mesa ya mang'ana maya. Eye ni Nsoko TV, oboroso bw'umugusi. Karibu nainde mwancho mwalire litoendera kwemanya amange asobotko bwa bono asensemeye gamurai wense Dr. William Samoei Ruto nigo asemiria basaye kobanu kwege na sekereke mu bagokora erigusuka bosyo na kwegendereria asibo igaruro kubore guchiase bari bagokora siasa wetire mirubiri ya serikali ekoreta wetire mirubiri ya serikali ekoreta erigusira aba Kenya mona asumuruberio oyigo bono munyekerwa na nyota gutira na siasa enyinge. Ruto niga yakwanaya asumuruberio gatano narimo bokwena na chibesa chia nyota guchiase abasaye be county ya Machakos, Makueni na Kitui asomusangirikano oyo okorekana imeyege tige chigosori kia Machakos. I really appreciate, and I want to persuade you, please, good people, believe in yourselves. Mtu asikuambie huwezi, mtu asikuambie ni kidogo, mtu asikuambie hawezekani. Tell them it is possible and I am going to succeed. Mujiamini, believe in yourselves, you're going to succeed. Na tutawaombea Mungu awasaidie so that each and every one of you succeeds. Shilingi 50,000 utapata. Tutakusupport. Tutakuhakikisha ya kwamba tunafuatilia. Ukishafanya biashara yako unaweza kusonga. Tuko na pesa ingine unaweza kukopa. Hii ni pesa sio ya mkopo. This 50,000 is money the people of Kenya, the government of Kenya has given to you as a grant. Sio pesa utalipia. Lakini ukitoka hapo sasa unaweza kwenda kwa Hustler Fund. Unaweza kukopa 20,000, 50,000, 100,000 mpaka 150,000 kuongezea biashara yako. And I want to give you my assurance ya kwamba politics aside, we must move this country forward. And we need to work together. And I am determined, no part of Kenya, no community in Kenya, no region in Kenya is going to be left behind. We're going to move together. And that is why the design of any program that we have has a national character. Because for a long time, siasa ni ya kubaguana, siasa ni ya chuki, siasa ni ya ukabila. Those kind of things are the ones that are making Kenya not make as much progress as we should. And we must deal with those things so that we can move Kenya forward. Vijana tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee? Muko tayari? Asense moyende mu waziri wekega ncheke nene John Mbadi nigaerera buna serikali ni chikwene kibuna onsi 10 ari asoroboti Rwanda kongu chere gwikirana na korengana nukuigwa no kwabegetwe egatio murai gwense Dr. William Samoei Ruto na nyagusia Raila Odinga asenkwane ayichinga kyomirana n'abanya committee abo bakolile roboti uru Rwanda ko asobisi yaye asamaga chekega ncheke nene gense aigaso mucho Nairobi nigo abolire abanya committee abo buna nachi kubwatana na barabwo mono asamangana bwatikene chibesa buna ase okorigereria ose ayabwatikene nesira yense gotinya obokora ligwe county chibesa cha NGCDF na boigo ase kigantekerikia Affirmative Action Fund. But let me give you my honest opinion. NGCDF committee, let's look for a way of entrenching that man. I am not likely to be an MP again. Not likely. In this world you can't rule out anything. But the way things are, I don't think it is required. But I would tell you, I have interacted with NGCDF, whether we change the modeling or what, how would you let it remain? And the same, the national government was unwilling to do. Yeah. We have done, and we are now doing the costing, that intergovernmental body is very busy. They have done, and we are ready to follow functions with the resources. We have told them
unbundle, host them, give it to us, the money will follow the functions. In terms of moving the money or shareable revenue to 20% of all revenue collected, I think here I agree, we need to amend the constitution to say of all the revenue collected in the previous year, as opposed to the last audited and approved accounts. Because if we go by that, by the way, we are releasing 21-22%, not even 15%. But if you go to the last audited revenue, then the percentage comes down. You know, like last year it was 2.4, so we should be transferring 480 billion to the counties, but we are proposing to do 420. And 420, you will also agree with me, is an enhancement. Remember this financial year, we increased the allocation to counties with more than 30 billion in one single year, the highest I think ever. So that was, and this is the first time I think since devolution began, when division of revenue was concluded in a record. Arenayo mwanchumuri alichingaki ekyama kya ODM kagenderete kwebanga bwesiwe bochauria bone nabo mwaka bw'echilifu 2025 nibere mu waziri w'echinguru cy'omuriro pia wandai nigo guseni gariganiri ugo chama bw'ekyama kya ODM amona keria kya ODM yango turalire na raliaye abwati kurwa sensemo yaye gwetera senkwana yaye. Mimi naunga mkono uamuzi wa ODM kuanzisha mazungumzo baina ya ODM na chama cha UDA. Na vile vile namshukuru Mheshimiwa Rais Ruto na timu yake ya UDA kwa kukubali kuandaa mazungumzo baina ya ODM na UDA. Mimi ningependelea haya mazungumzo yafanyike haraka iwezekanavyo. Na tufikie uamuzi au pre-election coalition agreement, ili wakati wa kura ujao, wakati wa kura itakapofika, wanachama wa ODM na wanachama wa UDA waende kwa uchaguzi wakiwa kitu kimoja. Si namna hiyo? Hakuna njia yoyote mtu yeyote atapata nafasi ikiwa ODM itaungana na UDA chini ya Mheshimiwa Rais William Ruto katika huo uchaguzi. Nataka kuwaomba nyinyi wananchi wa Karachuonyo ya kwamba mkubali ya kwamba mazungumzo yaendelee, na wakati watafikiana agreement, sisi sote tutoke nje tumpigie Mheshimiwa Rais William Ruto kura sisi sote. Kura zetu kwa miaka mingi sana zimekuwa zikiingia kwa kikapu kimoja, si ndio? Tusiruhusu mtu yote aje hapa atugawe, si ndio? Mtu asije hapa aanze kugawanya wananchi wa eneo hili. Tusanye kura zetu zote tuweke kikapu kimoja na Mheshimiwa Rais William Ruto. Gwikirabo mwanchumuriria no tugwikira mwerio bwa maya asinchiri gwikira nyensa eyemo ya borobotuko kolende chinsa isato ningirane na yande amange gendera kubwati mirubende atigere ase obotuko bwa bono asegati abatwa gwaterana na barabukwene kina amalio gide chibichengo ikirara asinchira ere ya vene ngamona Felista Kabedi boigo Barnabas amona Brian Achaka na kuganiri uborigererio bya gwika chinsa isato cha borobotuko karonda irane na yande amange reterane Ishmael Mogere. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi asomura buri gocha abwige kuru yaitu
kero kinde kero mungi na rugo tenya ogenda so ochoko tebyo ngo na ndisi tuko bakwani ereka manyiti ingikiri igana rie igomogoroba mwana mugorobini nakore nabeta sabete ebintu ebimbiro asa abantu giti bake na ninko bakonye bire tadige ndugia shiri no riyo kubata bingi kintu makora nkiria ne ruteyo umuraguri Alhamis chinsa ibere shabutuko numuroroye ijuma chinsa shano nemo chamubaso tari ko nyenywo asikimburi cyonsi pi nemburi ebwate kintongoki emburi nere yari gutwara ibintoga mondo buri ndengo buroko bondera Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebine Ntubwata phone accessories na boigo ntole ne chibundi chikorosi bintu tokonya ninchuwe nyoregi spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosya na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru
mambo ya kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Twakirisimi namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare ichyobutindu. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&W tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&W lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima na bono nigo na yiramo barato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Egesoko TV oboroso obwombagusi na inche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imegata seni Egesoko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Egesoko TV.
Mungu amefanya, amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimara inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho murigari inche ni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo ODM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Kanisa la Instant Miracle Gospel Ministry Kemera chini ya Nabii John Okelo linakualika katika ibada ya kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 asubuhi. Njoo ukutane na muujiza wako na uelezwe matatizo yanayokukumba. Kama unataka kuishi, acha pombe. Utawekewa sumu kwa pombe. Ulisoma kwa Malaysia wapi? Ndio sababu kujiachicha. Kuna wakati ndio kwa mganga ukachanjo. Mama, uko na mtoto wako huko kwenda kwa mganga. Tazama ibada zetu kila siku ya Jumapili saa 2 jioni ili ushuhudie makuu ambayo Mungu anakusudia kukutendea maishani mwako. Hayo yote ni ndani ya Nsoko TV. Kwa maelezo zaidi tutembelee katika kanisa letu linalopatikana mita 100 kutoka mji wa Kemera, barabara ya Tombe Kemera, au tupigie simu kupitia nambari 0706003908. Nyote mwakaribishwa. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kolere tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamorogo ba wika chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura sabaremi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate umwancho murgeri gwe Nsoko TV ntabe to koletera amangana majia buna neto wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nche kuro kwa Daniel Omwaga ne yene Nsoko TV oboroso womugusi. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana majia asenchira y'obwikirano emanyamange nabo igobwatira n'Nsoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Nsoko TV oboroso bw'omugusi.
ase miziki yabagaka eri abantu bakong'akong'ire chinengo chiachakire gochoga ya rumba. Naboigo ntukwiba abasai aba bakurwa jigenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunami Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko pomocha Ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambi